Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 16. No agturay dagiti managdakdakas, umado ti basol. Nga maimatangan to dagiti nalintag, ti pannakarpuog da. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lading itat Leo, ngam ikanak kumapay ti panahon ko ngagpanunot ana imbag. Nabayaga ko nga agdatdaton kan ka, Helen. Ang maging gaita. Diyak amo, no adanamnamak. Amo mo't anaganakak abalasang. Addan obligasyon ko. Sika, baro ka. Kan maysa, adda ka baulan nyo itibiyag. Ay ayatan ka launay, Helen. Katkaraman ti anak mo. Ibilang ko akas pudno nga anak ko. Agyaman ak unay no kasta. Ngam, pasensya kan Leo. Diyak pa'y maklon ti ayat mo. Naskan nga agpanunot akpay ana imbag. Nakasagana ak nga agura iti pangadeng mo. Katsapay ko ma, tadinak to paayan. Nanang, rabiin. Yung ada kayo pala dito kusina. Ha? Apay ka di. Ada parikot yo? Awan anak ko. Adala pang panunutek. Sige, umunakan ang maturog. Ni ka di Uncle Leo ti pampanunutan nyo, nanang? Ha? Dakkel akon. Maawata kon dagiti daddo maabambanag. Nanang, saan aparikot kanyat? No bilang aklunan yun ni Uncle Leo. Anya? Total, awan mo't nabangunak nga ama? Amok akasapulan nyo ti katakunay na itibiyag. Agyaman ak no kasta, anak ko. O pare, itaman pa'y akas na tilangam. Kasla da parikot mo ah. Ay, Siguro, di nakapay sinongbatan ni Helen anya. uwan nga rod pare. Agpampanunot pa'y dayjay anaimbag pare. Di ka madanagan. Sungbatan na kanto. Sapay ko mga rod pare. Ngam aguray ka pare. Sigurado ka kadikan ko ana. Ado matibabalasang dito'y lugar tayo. Ngam apay ani Helen pa'y laang. Nga uray adan anak na. Amon pare, kurso nadak launay ni Helen. Kat no bilang sungbatan nak, kat agdan na kamin to. Papanawak di anak na. Total, si bibiyag pa'y mat di lola na. Ijay to na makipagnaad. Ay na, agyaman ak launay Helen. Inaklon mo ti ayat ko. Ay ayatan ka Leo. Kat sapay la kuma. Tasaan kaming tunga agladingit iti denam. Namnamaam day ta. Kat ikarik, di kanto agbabawi anang aklon kanyak. Agyamanak. Sapay ko matadi kanto pulos agbaliw. Friend, sigurado ka kadi iti dayjay a Leo? Ay ayatak ni Leo, friend. Kan maysa. Napanagnakakmat ti kinasingpet na. Oh, apay nagsan na ay ka. Amok ngamin ti ugali ti pamilya ni Leo. Managtagibasit dalaunay. Nang runa tadda mabalinda. Kan maysa, mamartek dayja a lalaki. Patsyak nga agbaliw tumat laang. Kan maysa, no maipapan iti pamilya na, ni Leo mati kadenak. Ay, sabagay matkat di Ay na, sapay la ko mga rod, tagbalbaliw itan, ta inaklon mon. Leo, nabartag ka man Awan bibiyang mo. Apa nga minabyangan nak? Kwartak tigas gastusak.
Apay akasta kamutan. Impagarup ko no idyamon ti panagin inom mo. Itatag-asawatan. Ngam saan mo't gayam. Ay, jak kayat ti mangiwatan. Ellen, iso as sumardang ka no di mo kayat atong paan ka. Leo, talo atawuntan nga agdandan na. Ngam awan pa'y nakita ka nagbaliwa. Sumardang kan! Idasaran na kidit. Tama bisinak. Aday tamot tan timakan. Sangsangom lang aruden. Ah, talbos ti ipasidam kanyak? Ha? Sa dino ti pa, ipanam ka dagiti kwarta nga ititad ko gan ka. Ha? Ta ultimo na imas amasida. Dinak pa'y maidasaran. Anya? Di mo kunaan. Nga ititad mo amin iti anak mo ti kwarta nga ititad ko gan ka. Ang mga no, nalipatam. Saan ko apoto dayjay? Anya? Tatang, apay akanayon nyo matan nga apaan ni nanang. Kanayon ko ang makita ng aksang sangit. Hoy, sika, Roma. Dinak man awagan iti tatang. Naawatam! Anya? Isuak ka na yun kung apaan ni nanang mo. Gapukan ka. Kaya't ko pumanaw kan dito'y balay. Taimbis asyak ti asikaswan ti inam. Saan? Taada ka. Adda ka apapakpakan. Idinto tasaan ka mat aputot. Anya? Sika ti malas iti biyag me. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya ka din day tanga ibagbagam, Leo. Ay na. Palpalagi pakla ang daytoy malas nga anak mo. Anya? Di mo ibaga ang malas ti anak ko, Leo. Tano adda malas iti biyag mi nga gina. Sika day ta! Roma, anak. Pasensya ka lakuman ka ni Leo, ha? Nanang? Kunak no idyan nan ti panagin inom na iti arak. Ngam saan mo't. Siyak ti adada masaksakitan. Gapo iti panagsasaunakan ka. Hindi kay madanagan, nanang. Uray kas di ti panagsasaw na kanya. Sana nasakit tinakam ko kankwana. Roma. Ad dapay kit di nga igaid ko ti agadal. Gaputa kayat ko nga ipanagnak kankwana. Asa anak amalas iti pamilya tayo. Imbag man insan. Tauray kas jay ti trato kan ka ni Uncle Leo. Kat man anusam latta. When insan, anya ngay nga rod. Nas ka na siyak ti agpakumbaba. Tain bilang kumatan kaspod no nga ama. Sa bagay matkit di Ngam di nakakumamot bugkawan no kas jay amabartak. Pagsasawan na kapay. Agbaliw tumatlaang dayjay, insan. Panagkunak. Agbaliw tula ang siguro dayjay inton lumakay. Ah! Rumwar kayo amin anaturot. Sangwandak no kabalandak. Awanan kayo itibaan. Oh! Tatang, nabartak kayo manan. Di kay ko maaglaaw-laaw, takababain iti karuba. Na. Di nakbiyangan si Karoma. Awan karbangam amakibiyang iti kayat kong aramidot. Angam, nakababain ka dagiti karuba. Sardangan nak! Tamangan nun badiswan ka! Tatang, Sumardeng kan! No di ka sumardeng, makaraman ka kanyak! Apay akas di tinaramid mo ka ni Roma. Apay alinaaw-laawang mutan. Kasano? Imbagak adinak pakibiyangan. Ngam sumanaokit din. Umanay ka di day di arason. Tapno kas di ti ibagam kan kuana. Anya ka mutan, Leo. Panawan nakit din ditoy. Taamangan no sikat ti madangran. Anya? Ala, ikanak iti kwartak. Taada papanak. Mapan ka kadimanan aginom. Anya pa'y kuma. Adda nga ron kwartak nga igatang ko. Ala, mutuyin ti daw dawatak. Tamapanak kaon. Oh, awanan kayo iti bayan.
Dak kayo alugan ti Aglisi. Saan na siya? Dakal atrakti nagpartaket. Anya ka din dayto ang napasamak kan kaleyo. Helen, Diyak amo no makapungtuta kita. Wano maasyanak kan ka. pagkawanan na kuma. Anya nga ita. Kasta unay ti dunor day tamay sa asakam. Kat sigun iti doktor. Naskan ka no apot danda. Nay ko. Nagsakit ti sa kaka. Naut-ut. Mabitlaan. Ayabak ti nurse. Agyaman ak una iti day ti akwarta nga intad mo, anak ko. Awan anyaman na, nanang. At damat na natalgad at trabaho. Iso arumbang at tumulong akmat kada kayo ita. Nang rona, tasaanan ang makatrabaho ni tatang. Ay, uwan nga rod, anak. Sa anak nagtrabaho inton bigat, nanang. Iso abantayak mat ni tatang inton bigat. Tapno makaina na kayo mat. Manun arabi adi kay nakaturturog iti husto. Ha? Oh, apay akas lanak-laat kayo. Agyaman ak unay, anak ko. Gaputa uray saan anasaya at titrato ni Leo kan ka. Kat di ka nagimula iti sakit tinakam kan kwa na. Saan na talaga, nanang? Gaputamok adumteng to ti panawan ang makaamiris. Ina ko nagtrabaho, Leo. No adda ka sa pulam, adalaan ni Roma iji silid na. Nakaturog. Napuyat ngamin gaputa nag-night duty. Apay adi ka matagtagari. Naut-ut ka di ti sugat mo. Saan? Mababain aklaw na iti anak mo. Ha? Agbababawi ak. Gapo kadigiti inararamit ko kan kuana iti kalabas. No kasano ti kinadakas ko kan kuana. Isumat ti kinasaya at nakanyak. Ha? Kanayon ang mapuyatan. Ngamasikaswan naklata. Kasla marunawak iti bain. Tunggal asibayin nak. Numapanak iti siyar. Sapay la ko mga rod. Tada ito yun ti gundaway ama amiris mo dagiti nagbiddo tami ti anak ko. Pagbababawiyak ti amin Helen. Kat numabalin lang ko mga isubli ti napalabas. Ipariknakan ko ana, ti pamatag ti may nga ama. Nga uray saan ko apod no nga anak. Nakaluto akon, tatang. Asibahin ka, tamapan ta ijay kusina, tamangan kayon. Ag-duty ak ngamin inton madamdama. Kat amangan numarabyan ni nanang. Amangan numabisinan kayo. Apay adi kay sumungba, tatang. Ada ka ti parikot? Awan anak ko. Anak ko? Kunayo, tatang? Awan anak ko. Kat pakawanan nak ko ma. Amok ang nagdakkel tinagbasulakan ka. Sana ka nagbalin nga ama. Kas tiing karik. Ken ninanang mo. Ha? Agyaman aklaunay. Tauray dakasak nga ama. Kat nasaya at kalat ta kanyak. Lipatan yun dayjay, tatang. Di kay madanagan. Di pa'y laeng, napakawan kayon. Iso ati rumbang, agpakumbabatay latta kuman. Agyaman aklaunay anak ko. Nakasaysaya at kalaunay kanyak.
Sapay ko ma, tanagbidot kayo iti kanayon yung nga ibaga kanyak idi. Amalasak iti pamilya tayo. Kansyak tilapod kada kayo kaninanang. Anak ko. Nagbidutak iti dayta nga imbagak. Kadyak to pulos mauma. Ngagkid daw iti pamakawan ken ka. Oh, Leo. Apay nga agladladingit ka manan. Kinapudno na. Kaya't kukumamot ti maadaan iti trabaho. Iti kasta, makatulong akmat kada kayo. Ha? Saan ang tatang? Adamot trabaho. Kan adamot trabaho ni nanang. Umdasan day jay para kada tayo. Iso adito'y kayo laangan balay. Kinapudno na. Mababain akon kada kayo. Tati panagriknak. Kat padagsenak laang kada kayo. Saan, tatang? Saan na pudno dahita? Di kay ko maagpanunot iti kasta. Kabaulan mi kan ni nanang nga agtinulong. Tapno at dalat ta abasto tayo. Uwan mat nga agpaiso, Leo. Iso adi ka kuman agladingit. Makunkonsensya ak lang amin. Mababain ak lao na yan. Nang runakan ka, anak ko. Ti kenadakas ko edi tinagturay. Angam ita. Naimatangan nyo. Ti panakarpoog ko. Ngam atlonak. Tamok adu sa ti apo daytoy kanyak. Gapo kadagiti kinadakas ko kan kaidi. Di kay agpanunot iti kasta, tatang. Wen, naimatangan mi ti panakarpuog yo. Ngam, naimatangan mi mat, tinapudno a panagbalbaliw yo. Amin nga intay aramidan, agdalatta katukad na. No dakas ka, pagbabawyam to. Ngam no nasayaat ka, masubadan ka mat, iti kinasayaat. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.